Dobar dan svima. Dobrodošli u našu emisiju. Danas razgovaramo s policajcem iz Pomorske policije. On će nam ispričati kako čuva sigurnost na moru i pomaže ljudima. Ostanite s nama i saznajte kako izgleda čuvati sigurnost građana na moru. Što radi Pomorska policija? Pomorska policija osigurava državnu granicu na moru, sprječava nezakonite migracije stranaca i državljana trećih zemalja, osigurava red i mir na moru, pomorski promet nadzire i čuva sigurnost morskog okoliša. Kako izgleda jedan vaš radni dan na moru? Otpremom službe mi preuzmemo radne zadatke, obavimo pregled na aplikacijama za nadzor državne granice, pregledamo stanje plovila na moru, stanje ribara na moru i sukladno tome isplovimo i nadziremo državnu granicu, pomorski promet, ribare i naravno sva plovila i osobe koje su nam na neki način interesantne. Koji vam je posao najzabavniji, a koji najteži? Policija kao služba nije zabavna. Obilježje policije je da čuva red i sigurnost svih građana što se tiče mora i plovila na moru, ali najzabavniji dio bi bio nekako kad spasimo, pomognemo ljudima na moru koji su u bilo kakvoj ugrozi, da li bilo uslijed vremenskih nepogoda, da li uslijed kvara. A i najteže je isto tako kad se dogode pomorske nesreće, nezgode, kad moramo postupati po njima, što nam je obaveza, tako da sam taj posao nije baš lagan i jednostavan. Što sve mora znati jedan policajac na moru? Mora poznavati i pomorske propise, pomorski zakonik i sve ostale pravilnike koji se vežu na pomorski zakonik kako bi mogao znati i postupati prema plovilima na moru. Isto tako mora poznavati pomorske konvencije. Kako prepoznate kad neko treba pomoć na moru? Kad neko traži pomoć na moru, postoji međunarodni znak, to je kad se rašire ruke i u vidu ptice i maše se rukama gore dolje. Naravno, postoji i drugi načini kad ljudi mašu, dozivaju, zapalu dimne signale, baklje i tako slične stvari. A i naravno kad neko nazove hitne službe 112, policiju i onda nas usmjeri baš na svoju poziciju. Morate kad je oluja ili jako more? Pa kad je oluja i jako more, najprije pripremimo brod da može isploviti na to jako more, da stvari po brodu ne padaju, sve se stvari osiguraju, zatvor se svi otvori na brodu i onda isplovimo tamo gdje je najpotrebnije. Jeste li ikad spašavali nekog iz mora? To se događa najčešće ljeti, ali i zimi kad ribare zadesi iznenadna oluja, nevera i tako. Kakvu odjeću i opremu nosi pomorski policajac? Pomorski policajac nosi službenu policijsku odoru, a po potrebi imamo i odijelo koje nas štiti kad se izlazi na more, kad se treba isploviti sa gumenjakom u pomoć unesrećenima. Ima posebno zaštitno odijelo koje štiti policajca od svih vremenskih nepogoda, kiše, mora i oluje. Što treba napraviti ako se neko izgubi na moru? Danas se teško ljudi izgube na moru. Naravno, pomoć je tu mobitela koji ima i GPS signal i karte, pa se čovjek lakše orijentira. Onaj tko se ne može na taj način orijentirati ili preko brodskog GPS sistema, onda će pokušati po svjetionicima dojaviti svoju poziciju kako bi službe koje traže tu osobu mogle se lakše orijentirati i locirati. Jeste li ikada vidjeli delfine ili druge morske životinje? Naravno, sada je nekako doba
kad ima puno više delfina na moru nego inače i onda ih je puno lakše uočiti, a s vremena na vrijeme vidimo i kako iskoče i tune iz mora, kako se nekad pokažu i kornjače i druge morske životinje. Radite li s drugim službama kao što su vatrogasci ili spasilačka služba? Obavezno i stalno u slučaju potreba, u slučaju hitnih postupanja, dojava, sa svim tim službama usko surađujemo, dapače čak često i prevozimo i Hrvatsku gorsku službu spašavanja, vatrogasce kad treba veći broj ljudi na nekakvim intervencijama. Što najviše volite u svom poslu? U svom poslu najviše volim ploviti morem. Navigacija i nautika je nekako najljepši dio tog posla. A uz to i kad pomognemo ljudima, prijevoz bolesnika je nekako neka humanitarna nota tog posla. Kako mi građani možemo pomoći da more bude sigurnije? Najprije građani trebaju paziti kad idu na more da ponesu svu opremu i zaštitu koja im može pomoći na moru u slučaju nekakve pogibelji, hitnoće. Treba paziti da se ne baca smeće u more i treba paziti ponajprije na svoju sigurnost. Kad štitimo sebe, štitimo i druge sudionike u pomorskom prometu. Hvala policajcu iz Pomorske policije što je bio sa nama i što nam je objasnio koji su to izazovi i odgovornosti naših policajaca na moru. Hvala i vama što ste nas slušali. Čuvajte more, budite oprezni i ako idete brodom na more, budite pažljivi. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Doviđenja.